When you miss the train. Hanging out, so I'm gonna answer some questions. This one asks, like, how do I know over the size? Bok svima. I dobrodošli u realno. Ovog puta u novom izdanju. Čekaj, ja sam se malo zbunio. Je li ovo carpool karaoke ili realno? Ne, ovo je neki miks. Da, ovo je kad shvatiš da imamo malo Janček i ja previše energije i da jednostavno koncept realno gdje mi sjedimo. Tako je, ne. Malo nam je neugodno, malo nas koči, mi smo ipak više za cestu i da se gaze ljudi. Uglavnom, isprobat ćemo ovaj koncept, vi ćete nam reći kako vam se sviđa, da li vam se više sviđa da smo u studiju, sjedimo, pričamo. Naše društvene mreže su ostale iste, bez obzira što snimamo iz auta. Fijancik, Mention the Beauty. I šta vam još imamo reći osim toga da ajmo mi krenuti na prvu aktualnu temu. Da, naša Albinica nije ušla u finale, gle, teška skupina. Konkurencija je fakat bila jaka. Zato to nije bilo uopće ravnomjerno raspoređeno između dvije polufinalne večeri, nego su većina favorita su u prvoj skupini. Mi smo uglavnom, svaki put smo bili u jačoj skupini. To smo mi Hrvati, mi se uvijek moramo izboriti za svoje. I ovo je, koje nismo ove godine gledali zajedno, komentirali smo preko WhatsApp poruka Nina, Janček i ja. I super je kad gledamo Euroviziju i onak točno iste misli imamo, kao na primjer tipa Albini nastup je bio vrh, ali kad pogledaš energiju i koliko je seksi, tipa meni bila ova ženska koja je Cipra. O demonima tipa koja je pjeva. Nije o demonima pjevala, nego je pjevala muškarcu. Dobro, o demonima. Znači ona je, ja ne znam kad sam vidjela tako, ono sexy feel, čak sam pomislila malo da li se meni sviđaju cura u tom trenu. Malo onako. I fantastična recimo energija mi je bila od Azerbejdžana. Azerbejdžana, ja volim malo taj melost istočnjački, to onako odskoči malo kad dođe na europsku pozornicu. I Malta kao jedan od najvećih favorita. Da, Malta je favorit. Odlično. Bila je odlična. Glaščina. Izdala 18 ili 19 godina, tak nešto. Ti mene zezaš. Da. Šta si mislila? Mislila sam da ima onako 30-40 godina. Ne. A Rusija? Stavit ćeš tu. Rusija ženska ubija ona. Tako da onak, stvarno je bilo, je bila jaka skupina, je bilo dosta onako, neću reći sličnih, ali u tom tonu nastupa. I stvarno Albina imala jako velik zalogaj, tako da kad to sve staviš na papir, mislim da je ona rasturila. Ja bih voljela da je to još malo bilo energičnije. Imala je fantastične postača. Valjda kak sam pogledala druge, znači to je divljanje energije od drugih. Znači to prši. A ovo je malo bilo, drugačiji nastup. Znaš što je možda problem? Što su bili na tom jednom, imamo što su bili u tom kvadratu. A na tom jednom kao podijel malo. I kao da se ti plesači, ona nisu mogli, ja sam trebala ići lijevo, dobro, ne veze. Kao da se nisu mogli, znaš, ono dovoljno razbacat. Ali ja mislim da je Izrael prošao samo zato što je ona zaskičala ko Mariah Carey. I onda su u one inserte kad se ponavljaju nastupi stavili to. Moguće. Kužiš. A realno kako to ide u životu, malo se politika voli umiješa, a voli uči. Budimo realni, Eurosong su praktički izbori, samo šljašteći izbori. Nisu lokalni, nego nekakvi... Europsko polusvjetski, ali šljašteći izbori. Unikornski. Danas pratimo drugu polufinalnu večer. Držimo fige hurikankama da osvete Albinu. Tako je. I da...
se izbore za Balkan, sad je na njima. Tako je. Niko nije ni Makedonija, ni Slovenija, ni mi nismo, sad je sve na njima, hvala Bogu troje ih je. Njima leđa, one jedva hodaju. To će biti nekakvi ti, kako si rekao, šljašteći izbori, a kak je bilo na našim lokalnim izborima? Uglavnom, stižemo pred renovirani lanac, pa ćemo sad... Isuse, nema gužve, pa to je šok. Vrep sa grilanom piletinom. Dobar dan. Hvala. Ajde. Može vrep... Pardon, što vas prekidamo, obožavam vaše videe. Hvala, evo snimamo se baš, snimamo realno. I čestitamo. Joj nam, kaj ćeš ti? Vrep grilana piletina, molim vas. Može. A ja ću onda pohanu piletinu. Može. Isto to je vrep, da. Dobro. I krumpiriće velike. Nemamo tu šta puno komentirati, vidjeli ste uglavnom ko je ušao u drugi krug. Vidjeli ste ko je po gradovima, većim, manjim, vašim sredinama. Nadam se da znate ko je ušao u drugi krug ili možda neko, znam da je Velika Gorica, tipa u prvom krugu odmah izabran gradonačelnik. Realno ja sam ti užasno ogorčena na ljude koji ne izlaze na izbore. I onda, znači, zato što su ti najglasniji kada se žale. Da. Znači, nemaš pravo reći ako nisi izašao na izbore i nešto zaokružio. Ja sad neću da ispada da branim, ja shvaćam donekle revoltiranost ljudi i nezainteresiranost politikom zbog svega, ali ja mislim da opće izlazak na izbore ne bi se trebao kao dovodi pod upitnik. To bi trebalo u školama učiti kao nešto što je kao mora se. Mora se. I to je ono normalno, nešto najnormalnije, onak kao, znaš ono, jednostavno moraš izaći. To je građanska dužnost. Tako je. Ko što moraš plaćat komunalije. Tako je. I uglavnom, da to postane normalno, ja mislim da je puno veća izlaz na izbore, da je to nešto što svi prakticiraju. Mislim da bi puno brže se možda neke stvari mijenjale. I puno bolje bi odabirali. Većina bi bila za... Tako, češće bi se kažnjavali oni na izborima koji ne ispunjavaju svoja obećanja i svoju dužnost. Mislim da bi to sve bilo fluidnije i da bi ljudi se osnažili kad bi jednom izašli, pa drugi put, pa treći, shvatili bi koliko je njihova uloga i koliko je njihova važnost. Jer u konačnici nije istina da jedan glas ne važi. Da, jedan glas ne važi, ali nikad nije jedan glas na izborima. Puno je vas tih koji ne žele izaći na izbore, onda kad se to skupite onda veliki broj. Realno ne budi izađe na izbore. Jesu li se ovi u Europskoj uniji dogovorili ili nisu? Šta, jel putujemo, ne putujemo, ili imamo putovnice, nemamo putovnice, šta oni rade? Taman dok danas mi ovo snimamo, ja mislim da oni odlučuju. A zamisli ono kao, na tim sastancima je to, jel on ima sad pauzu za ručak ili ne? Kao onak, dok odlučuju. Urenomirano, čekaj da malo neš pojedem, pa ću onda odlučiti jel se smije putovati ili ne. Da ću onda glas za svoju državu kao zemlju, dignut ću ruku. Znači, fore u tome da ako ćeš htjeti putovati naravno u Europskoj uniji, ako će tipa ljudi iz trećih zemalja htjeti putovati u Europskoj uniji, morat ćeš imati COVID putovnicu. A kada što oni imaju iz drugih zemalja? Ali daj mi objasni, vidiš što ne znamo, zašto se zovu zelene putovnice? Od kad je COVID... Zašto je zelena? Zašto je zelena boja? Bilo bi mi to logičnije za nekakvu ekologiju nešto, ne znam. Čuj, ti ako se ne buš cijepio, dosta će ti biti skupo putovati. Realno, ako ćeš htjeti ući u zemlju, morat ćeš imati dosta svježi PCR test. Čula sam da neki traže čak, evo ga, Marija Šerifović, ja ju pratim u vlogovima, išla u Rotterdam na Euroviziju, pratite ove curke i rekla je kako ju traže PCR test koji nije stariji od 48 sati. Ti si baš morao potrpati za bravi da snimamo i da moraš jesti kao normalno. Tako da sad si vi računajte koliko bi vi trebali potrošiti novaca. Naprimjer, neko će, ja pretpostavljam da će u budućnosti, naprimjer, restorani koji su zatvoreni, ako ćeš htjeti ući u restoran, da ćeš morati dati isto nekakav PCR test ili putovnicu. Ako ćeš htjeti ići pogledati nekakvu znamenitost, muzej i to. Ako ćeš ići u klub, svi će te vidim je, ona bi išla u znamenitost. Mislim, zamisli, odeš negdje na tjedan dana, ne smiješ imati duži, ne smiješ imati PCR test koji je duži... Koji nije stariji od 48? Koji nije stariji od 2 dana. Znači moraš napraviti 3 PCR-a prije putovanja i 2 na putovanja. Ili obaviš sve u prva 2 dana gdje ti treba PCR, klubovi, muzeji, sve i onda ostalih 5 dana sve na otvorenom. Jesu se okupili više ti prijatelji? Znači, ti prijatelji se nikako okupiti.
Nakon koliko, mislim se nakon... 17. Ja mislim nakon 17 17 godina su godina. se svi na istom mjestu okupili. Evo, koliki je taj Los Angeles da se ne mogu naći? Ali dobro, istina, mi u Zagrebu se s nekima teško nađemo. Oni su svi u LA osim Rosa koji je u New Yorku. Aha. Uglavnom, specijal napokon dolazi. Već smo Tako spominjali je. u prošlim epizodama. To nije nova epizoda, nije nastavak, nego je to specijal. Gdje su se oni okupili, malo su pojeli koji mi, posjetili set, prokomentirali neka događanja, šta im se događa u životu. Nismo mi još gledali, mi smo samo o tome pročitali. I nisu se nijedanput zajedno okupili u 17 godina. Svi su mi super. Osim, da još jedan i to je to. Chandler nije dobra. Nije dobro. Fakat A to Chandler su nije dobra. komentirali su da nije dobro. Da. Ali dobro, gle, nakon toliko On ima problema s alkoholom i i drogom, Da. još dobro čovjek izgleda. Da. Nije dobro. A di su prijatelji bili kad je on bio u problema? Di su onda ti prijatelji? Mislim da su bili uz njega, ali evo, fakat se nadam da nije ponovo pokleknuo, nego da su to nekakvi lijekovi s kojima se A šta? on Šta bori loše protiv izgleda? toga. Bulio je neku praznu točku i dosta je frfljao dok je pričao. Mozak mu radi, i dalje valja fore, ali onak. Znači oni su, u biti, ovo im je bila ko neka, znaš, ko nama, njima isto, ali mislim, ko obljetnica mature nekako. Tako je, da. Ali onako realno mislim da je ovo ona obljetnica mature na koju bi kao htio ići. Jedino htio ići, da. I to su kao prijatelji tehnički koje bi htio vidjeti. Šta još ima, Janček? Ima nešto u Hollywoodu novoga? Pa ne znam, nije ona u Hollywoodu, ona je u Londonwoodu. Mislim da živi u Londonu ona. Naomi Campbell je postala majka u 50. Ona ima tek 50. Ona ima 50 godina. Ja sam mislim da ima neki 60. Pa šta ti izgleda kod ima 60 godina? Apsolutno ne. Apsolutno ali ne. Kažem da mi onako... Nemoj po očekivao sam. Panteri. Uglavnom čestitamo Naomi. Čestitamo Naomi, ako nas gledaš, bravo za tebe, nikad nije kasno. Da. Osim kad se kreneš raspadat, onda je kasno. Ne zna se je li posvojila dijete ili je surogat majku Valjda će otkriti, ako i ne otkrije koga briga. Nebitno, uopće nebitno. Nebitno je, glavno je da je to dijete dobilo topao i luksuzan dom. A zamisli da ti je mama Naomi Campbell. Znači ne. Zamisli te standarde. Zamisli taj odgoj. Ja, zamisli to kak će to puzat. To ne bude puzalo ko sva ostala djeca. Nego? Pa to mora puzat odmah po nekakvom skupom parketu. Ne, to odmah mora biti po pisti, znaš, ne, nisi dobro puzala, okreni se i vrati se ponovno. Vrati se natrag. Mislim da će ona biti jako stroga mama i da će biti ona mama, ona vrsta bogatih ljudi koji neće dati sve na pladnju svojem djetetu. Misliš? Da, zato što i ona, mislim, sama se jako puno borila da dođe do statusa kojeg ima. Posebno s obzirom da je Afroamerikanka, tu je stvarno pomicala granice i mislim da je morala puno više dati nego drugi neki, možda, da se tak izrazim, povlašteni ljudi u njenoj industriji. Ja bi prakticirao odgoj, jedan dan se vozimo na luksuznoj jahti, idemo svugdje sa helikopterima, to drugi dan Škoda! Ma šta Škoda? Drugi dan bosi preko kamenja do plaže, drugi dan privatna plaža, gliser, helikopter, drugi dan na koljenima do one najdalje plaže, tek toliko. Jedan dan jasnog, drugi dan sendvič koji su sami radili. Tako je. Ono što smo rekli, ja mislim da će sigurno htjeti da radi i da stekne radno iskustvo, možda ne na pisti, možda mala neće biti baš toliko talentirana, lijepo, ovisi možda ako je posvojena, možda neće baš direktni talent skupiti od mame, da, ali... možda izoperira, Možda izbotoksira, ali mislim da bi idući posao bio odličan za malu. Misliš? Znači, bogata obitelj iz SAD-a, ako se ne varam, s Floride, ima nekako imanje, valjda od 4 kuće na Bahamima i oni su oglasili, stavili na... sad sam ti reći na jedan na jedan naš renomirani portal za traženje posla. Stavili su oglas da trebaju nekoga za održavanje tih kuća i svega. Ne znam zašto nisu zaposlili djecu da se nauče, kužiš malo. Ali kužiš zašto bi to bilo za Naominu malu dobro? Zašto će se mala naviknut na bogatstvo? Znači, Naomi je pokazala nedavno svoju kuću koja izgleda bolesno. Znači, ali okej, ti se vraćaš na Naominu malo, a šta je sa malima i malom od ovih koji su zaposlili? Oni su navikli na 4 kuće na Bahame i još sad ljude koji će to održavati. Njih treba zaposliti, pusti malo. Možda nemaju djecu oni. Možda to može žena koje nemaju djecu. Pa okej, ali dobro, onda može, onda okej. Ali po meni bi trebalo ne
zaposliti samo malo od Naomi za održavanje ti 4, nego i od Madone, i od Angeline Jolie. Sve ih tamo roknut. Sve, jer čovječe treba to čistiti ljudi moji. A ne, pa ne Janči, dvoje koliko ljudi. tebi treba za tvoj stan? Ma Koliko jo, ti je pa ja stan? ono kad baš se ufuram, kad si zacrtam mojih 55 kvadrata, pa ajmo reći 3,5 sata da je ono Generalka. Da baš da je, pa nije ba nužno generalka, ne čistim baš ono iznad klime i to. Ali lustere i sve to. Da. To je 3,5 sata da bude polizano. Ovo! Ma 3 dana bi ja to čistio i taman kad završiš, to se čisti od 0 do 24. To u krug ideš od dvorišta do dvorišta, od kuće do kuće, s terase na terasu, s otoka na otok, s imanja na imanje. Ja volim čistiti jer znam da će doći do tog trenutka kad je čisto. A ovo nikad čisto neće biti. Na Instagramu, šta se desilo na Instagramu? Pa prvo se desilo na televiziji, onda se desilo na Instagramu, ali inače vidiš kako se uvijek, inače se desi da se dogodi na društvenim mrežama, pa onda na televiziju, ovo sad je obrnuto. Sad je obrnuto bilo. Zadnja epizoda Tvoje lice zvuči poznato, ako ste gledali, Damir Kedžu ti lovio Josipu Lisac i znači, ne znam, evo šta da kažem, Kedžo ima malo, naravno, muški crta lica, pa je to malo izgledalo šire nego Josipino uže lice koje održava sa sirovom prehranom, ali da nije bilo tog lica, ja bi mislio evo Josipa. Evo Josipa stigla. Josipa, realno Josipa. Josipa, ali ja moram pustiti ovaj klip koji je mene oduševio. Hit. Za doručak, ako si samo smislat, ne bih htio ulaziti u privatnost, ali šta bi za doručak? Stvar, ja ne jedem doručak. Mislim, kad? Ja se prvo, kad se ustanem, negdje oko podne. Jedanput sam bila u hotelu i došli su mi i rekli su, oprostite, ali doručak je od 7. Ja kažem, ali zašto? Ali zašto je doručak? To se pojede jedna jabuka, jedna voćka. Tako je. Da te drži, da ti vrati fokus. Tako je. Jer to meso, to prežderavanje, to nije dobro za pjevača, to nije dobro za performera. To ti izgubiš. Izgubila sam se. I znaš šta mi se sviđa? Sviđa mi se to tipa ta neopterećenost muškaraca kad izađe na scenu i bude žena i to znači toliko... Saša Lozar, ljudi moji. Evo, molim te. Jennifer Lopez. Znači Saša moj. Saša moj, znači... on izgleda bolje nego 60-70% znači, žena. koji su to bez uvrede. pokreti? Kaj se dešava na TikToku? Jel to sad? Imali smo ponovo, naravno, sličnu scenu ko prošli put. Da, ja moram ispričati taj moment gdje imamo, znači, se dopisujemo i samo odjednom ja pošaljem Maši poruku, imam tak vam to glasi, a ona meni, jel je to bilo, ja mislim, to je bilo tu večer nakon što smo snimili prošli put, ili sutradan, a ona meni kao već ga imaš, ja rekao pa kao, kad bi krenu suze, to je to. I onda šta se desi, ja uđem u TikTok i kak si mi već samo šaljemo TikTokove i vidim taj ta. Ne, ali to moramo, bez obzira što vam vidio, ja vama ovo moram pustiti. Ne, evo nema. Evo, uživajte. You want to hear something really crazy? No. I have fake teeth. They just flew out when I yawned. No. Where did they go? I don't know. I was like, why did he say, oh my god? So they just flew out? Yeah. Why didn't you take it out before we went? Because I've never had that happen before. That wasn't...
Evo, znači, ali ja sam toliko sam se ismijao kad je toliko ispod zub, koji ima umjetni zub. Ja ne znam da li on bio na dejtu s tom ženskom, to nisam skušao. Ja mislim mislim da je to bilo dejt. Isuse, i moraš kao... Ja sam otišao prvi dejt u Luna Park, onak, i na ovakvu scary vožnju. Može bio drugi, treći. Ma pusti to, zamisli odeš na dejt i ispadne ti zub! Kužiš? Znači onako. Ali, da, uglavnom, eto, baš sam bio jako razočaran što si ti to našao. A sad, moram samo kratki uvod. Dobro. I to ono što sam ti rekao. Nekad ovako, kod TikTokova, imate nekad kad je TikTok ubije koliko je smiješan. A onda imate TikTokove koji nije toliko smiješan, ali komentari ubiju. Jer su komentari presmiješni. A imate kad je TikTok i komentari u nekoj sinergiji da vam krenu suze. I sad je to ovaj moment gdje moraš pogledat. I onda ćemo čitati komentare. I onda kao, samo ćeš početak pogledat. Aha. Možemo im pustiti početak. Kako ćemo to napraviti? Ja bih htio da pogledamo samo malo početak i da krenemo čitati komentare. Sorry about the squeaking. We're just hanging out, someone answered some questions. This one asked, like, kind of how did I know, what were the signs? Excuse me. So her eyes had like a shake or a bounce whenever she was little. But, you know, you make a face at a baby, they like smile back, whatever. Kennedy kind of never did that. And even if she did happen to like look at you, she just kind of like looked through you. Like there was no real focus in her eyes. Another big sign of it was that her pupils don't dilate, and that's because she has no light perception. So even as a baby, I'd flip on the light and it wouldn't bother her. So it was just different weird things like that that kind of made me suspect it. But they put it off until about 4 months old because you don't like have full control of your eyes until 4 months, which I just kept telling them, like, guys, I really think something's wrong. Like, I think she can't see. And they finally listened and confirmed it. Ljudi moji meni su suze išli, znaš ono kad staviš onaj lol smajlić, ovo je actually su suze. Kako ljudi imaju smisla za humor. Ja sam se krenuo, ja sam plako, ja sam jeco, sam bio u stanu, ja sam jeco koliko je meni bilo sam to dolje čitao i svaki bio još bolji od prethodno. Joj, kak je ova dobra, ne, treba fakat ulaziti. Nekad čitajte i komentare, nekad samo otvorite komentare, već ćete po prvom vidjeti, znači ljudi vam često napišu došao sam ovdje samo radi komentara. Isuse, kako su ljudi kreativni. Vrištanje, znači vrištanje. Hvala ti na ovom. Nema na čemu drugi put. Baš mi je trebalo. Ti si meni moj TikTok uzela, da, ali ja sam ti dao još, isporučio sam vam još bolje. Fakat sam mi dao još i više. Hoćemo mi tako. I mi ćemo isto ride. Hvala vam što ste gledali, evo javite nam je li bi više voljeli da sjedemo u studiju, pričamo s vama ili da svak malo vozimo, jedemo. Ljeto je, izašli smo van, zašto da budemo, nije zima, zašto da budemo u studiju. Ali na vama je da odlučite. Na vama je da odlučite, evo. Ili na nama, Janček. Hoćemo im dat kao tu. Pa mi volimo čuti njihovo mišljenje, pa mi smo ekipica koja zajedno se dogovaramo oko svega. Tako je. Tak da evo, vidjet ćemo, ako budu podijeljena mišljenja, možda ćemo nekad otići u auto, nekad ćemo sjediti u ovom. Možemo mi na traktor. Šaljite nam dolje nekakve vaše likove. Hoćemo na kombajn. Možemo na kombajn, šaljite nam... Ajmo na ove konja. Konjiće. Na konja. Ako vi nađete neki zanimljivi TikTok, pišite nam u komentare i onda ćemo to otvarati u drugoj, nećemo ih pogledati, ali ćemo ih zajedno otvoriti u... Možemo, ali mora biti neki dobri, molim vas stavite link dolje u komentare. Da, već su mi ljudi na Instagram počeli slati. Eto ga, onda ih nemoj otvarati pa ih možemo zajedno pogledati. Hvala vam što ste gledali i za kraj vam kažemo... Poslučao, bok!